Kua wai tohua he kawenata e wātea I te umanga hiko o Contact Energy ki te whakawhanake I te tūtanga whenua pūngao ngāwha o Tāheke 8C, hei rauemi mahi hiko. I te te kaupapa māmao ka rangahau te ake nei e te kamupene Contact, ki runga ki e nei whenua o te poraka o Tāheke 8C. Tērā te kitea e tū ai he whare hiko pūmau, ki runga ki e nei pānga whenua, arā me e rātu kei te taha. Ahakoa, kai gonei te āhuatanga o te mamau, te kōrero ake ngā o te hungara e kāre I konei te wāhi kaha. Kai tua whenua atu kei. I ngā tau ki muri, he kaupapa nui tēnei kua roa e kōrero hiana. Arā, I aia nei, e kore e roa, ka whakakori ai nā mahi. Kai tēnei taha ko kuirau, ano ko ngā wai o tēnei taha he waiwera anake. Nā kakaha koe ki te unu, ka reka ua he salwa I roto. Engari kai tērā atu taha ko wai ki te. Nā kai tērā taha ko te alum water. I roto o te kawenata mahi kua hainahia me Contact, he huarahi tēnei ka ori te tonu te haere tahi o taua kamupene me ngā rangatira whai pānga. Ko te painga o tēnei, he e ori te ana te whakahaere, e ri te ana ngā rawa. Ko nei te mea pai kia mātou I whakahaitia kia Contact. Hei tā David Baldwin anō o te kamupene Contact. I roto I a rātau tirohanga whakamua. He wā tino nui, kei te whakanuia e rātau, me te huna anō ki e mahitahi nei me rātau. A ngā tau e rua kei te tūmai, a rāka ki te ai te whānui atu o ngā mahi. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.